početak razvoja farme počinje i razvoj opštine Čajetina. Mnogi ovdje pogrešno izgovaraju rečenicu farma na Zlatiboru. Ja bih ipak drugačije rekao Zlatibor na farmi. Ja sam rođen u cveću livana. Tu su postojali samo farma i postojala je mala mini mlekarica. Da sam prvi put probao kiselo mlijeko. Oduševio sam se sa tom. Čak sam zamolio ljude da li mogu da ponesem jednu čašu. Izašli su mi u susret i rekli su mi ponesi to tvojoj baki, ona će znati da stavi po jednu kašicu u mlijeko sa tom i tom temperaturom i ona će tebi da napravi kiselo mlijeko i ti ćeš moći svaki dan od danas da jedeš kiselo mlijeko. U ovom trenutku meni je moj posao ceo moj život. Dolazak na farmu rano izutra veoma mi postaje drag. Volim taj posao. Posebno volim, recimo, delatnost muže. Prvi put kad sam došla na Zlatibor, nisam htjela ni da uđem u mlekaru da vidim kako to izgleda. To nije moj posao, neću što ću da radim sa tim, a sada, kad bih mogla da se ne vraćam odavde, to bi bilo super. Ja sam za ovih 5 godina jako puno naučila i to je jedno iskustvo koje, gde god da se nađem, ću nositi sa sobom. Evo sad bi ladno i zaplakala. Kad sam došla, normalno bilo mi je zanimljivo taj proces proizvodnje, sve to novo, ali taj utisak tehnologa koji je non stop gledao u mene. Malo mi to bilo čudno. Da. Venčali smo se, ali venčali smo se u troje. Ja, supruga i mlekara. I do dana današnjeg tako funkcioniše. Kada sam ovdje, osjećam se kao kod svoje kuće. Ovdje je započeta ideja Ukusi moga kraja sa rodnom Merkatorom idejom. Čuvar kuća znači sačuvati ono što je naše tradicionalno, što je naše domaće. Čuvar kuća je garant da su proizvodi domaćeg porekla. Garant je i potrošačima i proizvođačima i na taj način će se očuvati kako veliki, tako i mali srpski proizvođači od zaborava. A mislim da smo mi dokazali da smo sačuvali to naše tradicionalno i tradicionalni način proizvodnje. A mlijeko sa brdsko-planinskih područja se razlikuje od mlijeka u ravničarskim predelima. Ono ima bolje svojstva. Najkvalitetnije mlijeko je na Zlatiboru zato što radnici imaju veoma umiljat odnos prema životinjama. Desilo mi se sam da telim kravu, bez problema. Posle 2 sata sam zadojio sam tele, vezao sam na veznik, znači sve sam sam odradio. Znači to mi je nešto posebno, eto da kažem, drago u svom životu. Eto. Žensko je tele bilo u pitanju. Mara sam joj dao ime, eto ga dole. Najomiljenija krava je Maza. Samim dolaskom i ulaskom u štalu ona prilazi radniku i počinje da se maže. Imali smo slučaj da vozač dotera kiselije mlijeko običajno, a izgovor mu je bio da su kravi pili kiselu vodu. Svaki dan je novi izazov. Kada sam počela da radim, dobili smo veliku poručbinu od jednog nama značajnog kupca i utvrdili smo da mi to jednostavno ne možemo da ispoštujemo i dogovor je u 2 minuta, što kažu, dogovoren da se svi zajedno ujedinimo i da pomognemo ljudima iz proizvodnje. Mi smo ipak uspeli to da uradimo i bili smo vrlo ponosni i zadovoljni jer smo mogli i za ubuduće da se oslanjamo jedni na drugi kada dođu tako neke situacije. Nekako mi ti ljudi prenose neku pozitivnu energiju koju ja ne umem da objasnim, a znam da je ja kasnije prenosim kada se vratim svoje kući. Nemanja ostavlja neku energiju koja, da kažem, bukvalno ljudima ulepša dan. Milomir je dobar čovjek i dobar stručnjak. Dušan je i upravnik isto. Milan je previše odgovoran što se tiče posla. Pa Dutina, reci slobodno. Pa da. Pa ona je sasvim druga osoba odnosno na mene. Dobar je psiholog i može proceniti čoveka kad ga vidi. Jasmina je jako vredna, mnogoglasna, odlična kuvarica. Direktor Radoje Cvetić je jedan vrlo hrabar čovek koji ima zaista veliku viziju. Kad bi opisivao svoje radnike u jednoj pesmi, možda bi to bila pesma Šta bih dao da sam na tvom mjestu.